Suba marcasado. Eso. Aleluya, santo Dios. Ahora el jatanya tu kusini wahilata ni awasar hapkanyani kaya suma markasa. Ahora el jatanya tu kusini wakulyata ni awasar hapkanyani kaya suma markasa. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Ahora tilhakanyas tikunawalira hilata supaya kunay manitua ay nastaya yapunis. Ahora tilhakanyas tikunawalira kulyata supaya kunay manitua ay nastaya yapunis. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Kakedan kanusumasa. Ukaru tu kusini saras kakiyali amalisa itasima Dios au kumampiski. Eso kunat sama kamu yasta. Aleluya. Jesucristo no pone un yesimhan. Jesucristo no pone un takesiyamhan. Jesucristo no pone un takesiyamhan hilata. Jesucristo no pone un yesimhan hakulyata. Jesucristo no pone un takesiyamhan hilata. Jesucristo no pone un yesimhan hakulyata. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Ukaru tu kusini yakisiya sanjayasa. Ukaru tu kusini kakedan kanusumasa. Eso. Dios sana una silla para que no kamau kalas. Hama iktasimte. Ukaru na kapam tasim. Na yaw kumapista. Na yakaniw hay kamati sistam tatito. Aleluya. Wow, Dios bendiga. Dios bendiga estas alabanzas.